diak maluk sirah mutuk falhohau eficiene da costa ia programa editorial. Diak maluk sirah nessa membain programa editorial berição o hiloronian ita mutuk fali ho editor jornalistel senhor Mikael Malimau. Loron diak senhor. Loron diak. Diak maluk sirah ini tahu que shoitanya programa editorial berição o hiloronian e conteúdo bem importante logo bai ha programa editorial edição o hiloronian honya título Festival Cultura Atauru Lori Mudança Saída. A turma terá uma explicação completa do editor jornalistel. Por favor. Diak, obrigado. Batem pun ya dadir sani dene. Cara ka explica con aba festival musika cultura neve realiza ila Atauru, municipio Atauru, municipio Faun neve poin governo lanza Atauru ulok ane samposto administrativo se municipio di Linian mai be agora ne sayona municipio ida neve Atauru ne baoin governo tinggi trata hanesan ho municipio sircelu ita tu hatene pendadapnya to agora si lao hela ini ba festival musika o cultura neve lao da daun ini ba tambah saida mak itanya governo presidente Republika Signor José Ramos Horta o itanya membuat premier ministro tahun matan luak iha inisiatif ya ida neve di aktivis atau realiza evento ida festival musika o cultura iha Atauru tambah saja mak festival musika o cultura ne realiza iha Atauru tambah Atauru ne hanesan potensial ba turistikunya ita tu hatene kata Timor Leste agora dadao to agora sei dependencia ba mina maive minane italah hatene ninia durasaune ya la to tinan barat tinan naruk maive minane quando maran saida ma Timor Leste garante ba itanya povo Timor Leste para bele moris continua moris ba oin tamane ma itanya governo Timor Leste ia konsetu ida hare ba oin sektor turismo mak bele garante ba povo timornian atau povo moris ba itanya povo siraya Timor Leste tambane mak itanya nai ulu na presidente José Ramos Horta iya pulan hirak liuba ba hiranya halau visita ba Indonesia ba Jakarta depois pila si Jakarta nia seiba visita patin turistiku ida nebe kapas Tebes desenvolver Tebes iha provincia NTT mak narang Labuan Bajo itanya nain presiden Ramos Horta harerasi saida mak iya halo iya governo provincia Nusa Tenggara Timur halo iya Labuan Bajo ne sai hanesan patin turistiku nebe diak Tebes ema mundu tomak bele visita ba Labuan Bajo ne tambah ihan nebe patin turistiku nebe bele atrai turistika domestika nomos turistika mundu internasionalnya husi saida maknya hare husi Labuan Bajo ne Ramos Horta mai iha Timor Leste hareba Atauru nebe ila ya neba nebe potensia Tebes ba turistiku tamane mak liuhusi evento musika no kultura nebe realiza iha Atauru ne atau hatur kata timornya baoin patin nebe turistiku dia hanesan Labuan Bajo mak Atauru antau saida mak governo tengki halo baoin para Atauru ne terata Atauru ne ansan diak ba patin nebe diak ba turismo emang betul bele visita Atauru
governo tengki halo plano nebe dia para atau urune saya hanesan pati nebe dia ba turistikunya pati nebe bele garante ba Timor Leste ema hoto-hoto si mundo o si ita Timor Laron tamakos bele visita bele ihamos pendapatan rendimento tama si turistikunya rendimento ne kuan barakona nemos bele garante ba itanya moris ba pogo Timor Leste na moris ba oin hal karaka atau ba itanya gubernur sira pelanu ba oin mas ke gubernur ida ne ninya mandato atau remata ona mai be gubernur ida mai tengki ia pelanu ida ne bedia atau terata atau urune sai paten turistik ne bedia tengki ia pelanu atau halo ponte ida liga sedili ba atau ita hareta ia Indonesia ia Surabaya ho Madura ne ia provinsi ida hanesan mos ita dili ho atau sira halo ponte ida kapasta ketebes ponte ne liga husi Surabaya ba Madura tamane mak gubernur Timor Leste mos tengki Hanoi ida kata halo ponte ida husi dili ba atau hahanen gubernur Timor Leste bele ita osam barat mai be pelan mak sedok dia tamane usul ba gubernur oin mai tengki ia pelanu ida halo ponte husi dili liga ba atau se Timor Leste la bele ita bele sirbu mutu ko itanya parceiro internasional parceiro nasional parceiro nasional sira se Jepang ka Amerika ka na soundboard sira ne bele ajuda halo ponte ida husi dili liga ba atau tambah atau ne makan sampatin nebe potensia ba turistiku ba oin ita bele garante ose atau rune bele garante hetan mos rendimento bara ose pa turismenya ose oksan sinane bele ita garante ba tamane atau gubernur Timor Leste gubernur agora gubernur Konsang Dawalu nebe lidera si itanya membuat permelu minister tahun matan luak itanya naik presiden Zira Mosorta iya inisiatif ya ida dia nebe realiza evento musika ho kultura ya atau conhecimento ba mundo tamak aminnya patin timornya patin turistiku dia bawin mat atau tamania besiko dili se ia ona ponte liga se dili ba atau ne dia kelihatan emang lorong bele movimento ne bele fasil ba atau se atau bangai depois facilidade saída mas governo tem que preparar ia atau tem que serviço hamutu ko empresario internasional ta empresario lokal nasional ya Timor Leste hari hotel barak ya neba halomos aeroporto ya neba tambah ya atau ya ona aeroporto ya neba tambah uluk tempo pasado governo português Lemos Pires halayo sidili ba atau antes moso fumo ya Timor nya halai ba atau hela ya neba uluk avion sira si Australia si Darwin mai direta ba atau tambah ya neba ya aeroporto ida nebe dia oin sama governo tinggi hal aeroportonya dia kelita depois governo mesti tinggi hal aeroporto para rogo sirane bele para ini ba bele lori turistika sira turis osi internasional osi rayur horo osi kupang mai bele turun direta ia atau tamane mak governo agora sidak bele halo mai governo oin maine tegi halo pelanu barat
terata atau urune saya hamesan patin nebe diak patin turistiku nebe bela garante ba muris pobunyan ba oin. Diak maluk siri ini mah conteúdo nebe importante lo supaya programa editorial edição hoje. Holo itu continua falu informação sira selu que hanesa memai publicação jornalística sempre to iha página salunu resilua. A informação bem importante lo supaya página da hulu que informação lima e primeiro tisha maka deputado Kunto la concorda muda lei pensão vitalícia. Segundo tisha maka comunidade rihunhat hela iha are risco. No terceiro notícia maka fretelin no CNRT consensus ba desenvolvimento. Quatro notícia Timor-Leste preparado participa reunião ASEAN. No quinto notícia maka verificação dados veteranos será finaliza. De que editor ita masai tem redação de sítio informação o título a deputado Kunto la concorda muda LPV maksai nessa headline bagi página da huluk. Ya, iha jurnal edição ohimnya ne. Redação fonte notícia idane importante, notícia headline news bahwa Loronian nebe deputado Kunto la concorda muda lei pensão vitaliza. Lei idane lei nebe deputado sira antigo sira makalo nebe sira halo debate ia parlamento mai be si deputado si Kuntunyan sidok la concorda atau muda lei dane tambah lei dane laos musuh ya sira nebe agora deputado sira agora ne mai be lei dane mai husi antes keras mai husi ya deputado sira uluknian nebe to agora sira sira kira concorda malo atau lei ne atau bele muda mai be konabala pensão vitalicia ne mabarak idenya pogu barak nebe questiona se vele sira nebe ansa itenya nai ulun sira nebe ia ona pensão de la lika ona simulida ne idenya makansa lao durante ne mabarak maka questiona ne mai be ia itenya deputado sira ia parlamento sira debate mai be usi deputado puntunya ni sira concorda con a lei pensiamo vitalicia. Dia maluk sirhon itu continua que respa página da rua página política no lei e a página política no lei informação todo muito importante hoje e primeiro te chama que partido antigo lá acumula interesse povo. No segundo te chama que conselho ministro aprova proposta ao novo kida. E terceiro te chama que salário hare para a economia. Dia que editor sama-sama kita nya publicação jornalística para página da rua a redação de sítio informação o título partido antigo lá acumula interesse povo maksanya sangat lain. Dia idanemos ya importante informação importante teves redação bela poti atau publikai ya style edition oinian tambah partido antigo sirene la acumula interesse povunya sira hareba sirenya partido lasik mai be sira laya interesse atau povunya moris baonya unsa tilos partido sirene hareba povunya moris hareba oine tene desenvolvimento ia Timor-Leste oinsa povune oinsa saida maka partido sira garante ba povunya moris baoi idane maka hareba partido antigo sirene laisha interesse ba povo tambane maka san informação idane be importante ame hakara o kesan ida ya o mensaje ida ba partido antigo sirene para tinggi hare interesse povunya tambah povo ini hakara atau moris dia ya itenya nasaun ni agora tinan dua nol resinona ita hetan independencia mai be povo itenya povo iha area rural sira moris saya maksud hakara o si independencia ni be sira hetan ita hetan to agora tinan dua nol resinona ne
Dia malsirol continua que deixa a página da toluknya a página cidade no crime. E a página cidade no crime informação um rol importante hoje e primeiro deixamos que publica foto FC Tribunal Julga DAP. No segundo deixamos que Tribunal Julgar cuido comete crime participação burla. Dia que editor sama-sama que tem publicação jornal Estel, bahia edição hoje e a página cidade no crime. Redação de informação a título pública, foto FC, Tribunal Julga DAP, maksudnya nessa headline. Dia ka informação ini memang importante ya, ia bela publica ia página cidade no crime ya. Kalau ia ba assunto ida itanya jovem nain rua petro ida mana ida anasan sira ya saya namura malu. Depois ia clarang ia problema saya maka acontece ba sira depois kalau mana ini la puaso attitude ka saya dah sininya namorane maknya hal publikan ini potongnya tamane maknya idane viola lei nebe nia tinggi responsabilitas ini haloknya iya tribunal tamane mak tribunal Julga na ninya halokne iya tribunal para nia bele responsabilidad ba ninya halokne tamadane mak STL publica noticia ini saimos anesan headline news iya pagina 3. Dia continua que respeita a página da rádio, a página de educação no Manhora. E a página da rádio, informação lima mais importante lá, e primeiro te chama que oferece matéria telzida hulu para estudantes de isso. No Twitter falei o presidente da República se avalia Festival Cultura Música e Atauru. No segundo te chama que Loron Sonoro Sensia falando de rotina né, MSD anuncia resultado do exame nacional. No Twitter falei a cara reduz malnutrição precisa estar o sambot programa merenda escolar. Terutama que jovem adolescente se desenvolve. Dia quando neta masai tem a redação de informação o título funcionário não oferece matéria telzida huluk para estudantes isso. Dia ke Universidade John Salanya University. Hussein kalau programa ida yang sirene kampus neba sira convida ONU sira ia Timor Leste ia sirene kampus atau haturu sirene servicio ONU nian ba estudante sira ia neba ia JSU sama estudante JSU ne bele comprende bele hatene servicio ONU nian ne onsa. Sí. Tamane maka orse ya ceremonia ida ya halau ya JSU neba convidamos a representante ONU sira nebe ya Timor Leste udiko alia ya neba sira ne programa saya maksudnya halau ya Timor Leste programa ONU ne onsa ida ne maka sira presenta ba estudiante JSU nian para sira comprenden, sira hatene, ia conhecimento conaba servicio ONU-nya. Tamane maka informasi ini importante, tegas STL bele publica ia pagina idane. Dia continua que deixa a página da lima aqui, página saúde, informação tudo importante hoje. Primeiro te chama que hulang paciente lá hoje também ambulância lá ia. No segundo te chama que morras infecção barra que ia Timor Leste. Terceiro te chama que eletricidade mata ia centro saúde e competência RTL. Dia corretor também sai ter redação de informação o título hulang paciente lá hoje também ambulância lá ia. Mas sai nessa headline para página saúde. Ya, ide memang importante bebas informasi nebe atau redaksi atau no saya mau headline news ia jurnalis sang oinyan ia titulu ulang paciente Laos tambah ambulans saya Laos duni ne Laos ambulancia laia maibe laia komunikasi entre usi parte saudenya usi parte sira nebe sosialnya
famiglia si paziente sirane laia komunikasi ida nebe dia nebe sayan sane di lolos ambulans ini ya maka komunikasi entre famiglia si paziente ne ho si sirane be toma conta panaba ambulans ne mak laia tamane mak sayan sa emak questiona o sayan sa problema ida ya sira kemudian lihat nebe ohin STL publika noticia idane sayan sa headline news ia edison ohinnya. Nós, de quando nós continuamos querer para a página da nem página economia e a página economia informação todo é importante nós. Primeiro te chama que projeto aeroporto ia um processo. Tu falei de que o feriado ia o ecosi e tu então jovem cria serviço para andrasi. De que tu também sai ter redação de informação o título projeto aeroporto ia um processo, mas sai nessa headline para a página economia. Dia, kita tuh hati ini kata aeroporto ne ansana. Hormatan idane be importante tebes ba nação Timor Leste atau movimento emasai tama o avião tambane aeroporto ne tem que ia condição nebe dia agora da daun itenya governo halona projeto ia aeroporto Nicola Lobato aeroporto internasional Nicola Batone sila yan ba ya proyekto atau haluanta atau halobotan para bao ini avion bobot sila ni bela tama Timor Leste dili hanesan kapital o si nasaun Timor Leste ema o si railio o si railaran atau movimento saitama loro tama ne aeroporto ne tengki ninya kondisang ne dia agora projeto ne la yani ba ia una processo tamanema STL edison ohinnya oti noticia ini saya headline news ya edison ini dia malseron continua página da página publicidade também está a ter a página wadu página bahasa Indonesia ter fala página da sia página opinião também está a ter a página sanulu página geral e a informação rumah que importante primeiro te chama que polícia russo adeptos cria paz no segundo te chama que comunidade está se todos só sabemos dia que editor também sai ter redação de informação a título polícia russo adeptos cria paz mas ainda se lá para página geral dia a notícia que mais importante tebes nebe redação poti bele saya hanesan headline news ia pagina DS título polisia khusus ada khusus ya kata Bainhira Copa Mundial ia Qatar hahona kalang-kalang ia itanya bairo sirane pobusira hansa laiha lahak mate ya tambah ma bairul tambah sada fans sirene hakilar bamai anesan laia pas ya laia damai tamane noticia ne importante polisia khusus ba atenção ya ba itenya jovensira ba fansira oke la buatida anesan fans orgulho ba club nebe siransa sirenya fans ya nebe quando club idane jogo mak menang sira akilar sira saya sira expressão contente expressão contente tamane dalam rumah kalau baru baru lo ya dalam publiku sira tamane polisi khusus ba itenya jawan sira ba fans sira ba atenção para oke la batida fans bele lao sirinya kenar ansam fans na fatin mai bete ki kriya pas ya saya headline news ba exam o ini
Dia maluk serão untuk continuar queres ba página continuação uma página saluda singre informação ida e konaba e que SPT hona sede rasi. Onita hakat queres ba página que lima ka página saluda rua e hanesa mamang estel pública figura ba São Henrique José Manuel Martins de Carvalho. Dia pagina kusnya pagina 12 nebe ansa bain pagina publik figura ida nebe estel hakerek figura idenya perjalanan hidup saya damaknya halo durante nya Morris nebe bele inspira ba ema hoto bele halo tuir emanya sucesso karik itanya joven sira itanya pobusira bele halo tuir saya damak figura idane halo tamarina maka pagina idane importante deve lorong publica figura ida emanebe iha sucesso emanebe hetan sucesso linia figura linia sucesso ne bele inspira ba ema hotu bele inspira ba joven sira bele halo tuir Horinune siramos bele sai sucesso anesan figura nebe ita promoveva. Diego, obrigada para todo o tempo, marca presença e estúdio Estel TV. Dia maluk serida nema keroham ba programa editorial edição Bohinhang. Nete normal falia lorong abang ho topik uni pelanesang. Hau oficina da Costa mutu ko equipa de serviço, ha to obrigado ai no lorong diak.